Kan siya chewangin kumsang hi somni COVID-19 pandemic lai khan mitam tak chuan coronavirus wangin nunan chana a chen chu ruangzal na tur kwang po indai lo hial khopa na sain thina thlengani ti kan shevek ome corona kaya dam chwa pui po tam takanoma ma se shiselna atlak niam na satpha emema boral em lovin avanei pola kanchang thei po hi alomum taksetani COVID hlwarlai takhan Kerala state a kho pakhat kuda thaiya puna matam chung kwa chu kumni chung lekin an chung ko member enga masat an thi pheu maya COVID le na ben von nei sa an ni sirawa chutia hun rei lo te chunga an boral thu sel mai chu chung khatlai na te chuan makan te hleya an boral thandik tak chu sha chakin an lu hai chin emema anin chunga chuan gesalo lik nge chung ko an chan dong jok tharau swalin alo chenchil zo kemni ti te chu ngai dan langsar tak tak ania hemi ma po hian heart attack le natna emem soitur omlovin chung ku member boral anlo om to wangin aladam zinga pakhat chuan case file ta a chu puna matam chung ku member boral ta te thina pena thil infum ro chu hai chwa alo ni ta a mi zong zonga bara khain rampum mai chu adeng chuak ni hleya engthil che ange thleng engwanga chu thianga che chunge nia tu tak chunge poi khoi tu chu kan che chawzel don ani pona matam chung kwa hi pa bertom thomas niin anupui anama thomas ania fapa pani rojo thomas le roy thomas baka fano ranji thomas tin neya an khwa hian chung ko om thei ve ber pol an ni he khwa hi muslim tamjok in benbel na khwa ni ma se tomte chung kwa ero christian ru takan ni ve thunga kumsang khazakwa sumko pariat khan an fapa upazok roi chuan christian nula ve thau joli ama joseph chu nupuya neya joli hi an chung kwa hian an ngaina hleya kauchan mi takaniya pathiana chin ni tin chongchai turin biakina kalche a anin chunga enkol nein mihlim thei takani boka an hlimpui thin khop mai joli hian pasala nei nu po hian lekha jir chhun zom zelin m komazir zo nuwa National Institute of Technology NIT Calcutta chuan commerce lecturer na chu a chel ve ta a ni tin chuan nakal turin ate chuak ve ta se a roinen hian fapa pani an nei ani tomte chung kwa hi joint family kan ti chung ko hung ta kan nia an mani chung ko bil chau ni lo hian toma unau pa te chung kwa le an tu le fatenen an cheng ho ve kan ni kumsang hi pania chuan chung ko nu ber anama chu thi swalin adam lo ta vak maya arang thayang bera damdoin panpui ngalania hun engam chen uluk taka engkolani nuwa chuan daminan ho pui le theita hlawa ma se thlani aliam ortin august ni somni pania chuan anama chu adam lo le ta a hemi chum hi chuan damdoina an shwai main aboral ta a ana tan ten sai chuan doctor te chuan heart attack an injinga ma se anrin thu ti chanan postmortem chu an handrota anamai chungte chuan pathian ruadani ye postmortem angai lawang akala hunto aniangi tin postmortem lovin atharau chu thamwang taka cholha dam turin an thlaliam ta ni an chung ko nu ber aboral na wang hian hunrei tak chu an tuar hleya an ngui emema an nuna mi poimo takani wangin an thilti engkim te chu buain mai hian an sia a ma se hunte aloliam ve zela annun phung pa ngai chu an zo chho ve le ta a kumru ka liam hnu chuan nober anama I boral cham alo thlen hnu lok august ni somni paruk kumsang ni pariada chuan chung ko pa ber tom chu a boral ve le ta thut maya heart attack thawni angain anupuyang chein postmortem lovin an vuiliam ve le ta ni chutia an chung ko lu ber pani an boral ta ka chuan anin chung chu a buai zau ta veka ram le mualte chung ko rawte chu in chuin an tu te chu anin ngir ngau chhauta a nema sela an buai ruk na chu ponlama chuan an tilang ngai lo thongani pa ber tum boral na po an la tuar dam man me ulo tia chuan kumthum hnu lo kumsang hi som pakhat september ni kwa chuan an fapa upazok roi chu bathroom chhuata thia monia hemi chum hi chuan a chung te puin ngayan ti tha thei to bik lawa natlok na po umlawa an nu le paten boral to nuwa an unau pa le zel chu tiang buka a boral vele chu
thil in thup engamutak chu a omani an ring ve chanta a postmortem chu an rem ti ve ta a postmortem result a chuan roi ko chunga chuan cyanide monia cyanide hi chemical chak tak ni in ran chiu hlum nan te po an hmang thina ni Jolie chuan a pasal roi chu tunlai tak hian ai zon na lama har sat na lian tak tokin sumlama a buai lai ania ru halu tok wangin amain cyanide mang hian alawin ti hlumani renga a chan omang tor engma an shelavani police te chuan roi sum din monle ai zon na te chu an han endik chuan sumlama har sat na men lawa tok ti an fin fia ve ta ti chuan case po chu an khar zui ve ta ni February ni somni pali kumsang hi som pali chuan an bula cheng ve thau anamai unau pa Matthew Manjadial chu aboral vele ta a anero postmortem lavin an vui liamani chutian natna soitur omlawa an chung kumem barin an boral chok tak renga chuan ti atam ta hlemaya an chen dong ni bera anin ngai to ni Matthew boral nu po hian an chia chuan an chui zela an chung ko member no pangber tum Thomas unau pa Sakria tunu Alfonsa kumni melek chu aboral vele ta a ti chuan Alfonsa boral nu kumni na chuan Alfonsa nu sili po chu boral vele in an chen pui ni lo an chung te thau pani po motor accident in an boral vele ni ti chuan kumsom pali chungin tum Thomas te chung ko member parukle an chung te pani in moran liam ta reng maya atam zok thi chan hi sha chian thei ani lo wangin an chung ko member ladam te chu anum hle thei lo ani ber Jolie chu alo mei thai tareng maya apasal roy first cousin Alphonsai pani bok saju nen chuan kumsang ni som paru khan anin nei ta a mase an chung te chuan chate te a en liam chu an tum ta bi khau lo tomle anama te fapa no pangzok rojo chu America omlai ni in a chung te chuti zat mai natlok na umlawa an boral ta cheu mai chu thil thleng pa ngai ni thein a shetalawa a phena hian engmu tak chu a omaring ta a farno ranjin an chuan police a chuan keisan file ta rup mai ni an chung te thina hi uluk ta ka chui chuak turin an nge na a tira chuan police te hian an lo ngai thu tak saklem lawa ase rojo hian ama a alo chui chua te chu police te ma aron chop chuak thei te tlat maya an mauno Jolie chu ain soyanga NIT a commerce lecturer chu aloni osong lawa NIT a Jolie ti mingpu shim lecturer num lawa a na mu hlima khan a ID card chu a chung te alo pek ve thlap to wangin rojo chuan Jolie ID card te chu NIT how tu te a han mu a alemani ti an lo shilta ni chutianga an mauno in an na tho chung changa kumsom chuang do thlirin alo nung reng ti an sha chwa ta ka chuan police te point case chu chui ta ka an ngai ve ta a Tom Thomas le a chung te boral to song chu an rang phorle ve kania a chen chu kumsom pali te kumsom don te phuman lo ni to wangin Kerala police te chuan ram danga forensic scientist chaber ber te chu an cha lu ta hiala Jolie chu thozo fia turin an lata boka Jolie roin a chung te boral na chuan in nam hnoina pakhat ma anei lo thuin a chang ve thlata ma se thil swale do reng hailanin omle nge zel an tiangin police te chuan Jolie chu zona tam tak zot kwalin an nek chep tiala Jolie po ril rufim pu lei theilavin a thu soya chuan a in ta lok ta nge ya ti chuan kumsom pali chunga apoi khoidan chu sha chwa alo ni ta ni Jolie nun hi alem vek thi ila kan soi swalom na ve em kom te hi alo zir zo reng lawa BA second year ani lain zirna alo ban san dai towa mi fel le hlim thei tak ani wangin dota nun chu to man anjing phalawani NIT ya thokanga ain soite po chu dot vek alo nia na thok turanga chuakin alo lengkwal vel mai china achang le anveng bekina de chuan alo vain volunteer vel china achang le NIT ya de chuan vakalin kantina te awa chuvel mai china ni poe khoi chen na ber apasa royanu anama kha an chung ku sum en kol tu berania an du anga sumandil chwa theilo wangin Jolie chuan anu chu nokalo ti maya apasalanu boral chuan
an chung ko sum le pai chu ama ko ta a om don ti a sherana ti chuan anu ei tura chuan sainai chu phulin anama damlo masak zokha alo ninge ya ma se sainai chu alo tamtok lo wangin anamai nun na chu chan manani ya a hnu thlani na sainai bok chuan alo shai hlum ta thawani ti chuan an chung ko pa ber tom thina ve thunga chuan khati hun lai kha joli pasal roi ei zona tlak chhe chan lai ani ya roi chuan apa hne na chuan poisa dela apa chuan an ram hun zau tak pani lai chu shalin a shel na sum chu roi a pe ya ma se pa chuan hei bak chu rau chan tur an nei don lo thu shila joli chuan chu tia apa in an rau chan tur engma a pe to don lo ti sha chuan a thina ur e me maya apa po chu da chavele turin aril ru siam felta a apa thu rau chha chu alem siamin an nu parau chan tur te chu ada fel vek nuwa chuan sainai tho chu apa I tura polin tom thomas chu a that vele ta ni toma tha nu hian a thu rau chha lem chu an chung te ho mutir chuan roi unau pa ro jo chuan rin harati hleya thilin thup a omani ring to ani mase an chung ko member dang hawin an ngai thu tak sak lo wangin angoi bo pui ta ringota ti chuan an nu le pa te a tha nu chuan ama pasal roi ngai mai chu abitum le ta a roi hi sumlama apa chheleya sum dona enga ma atlwan theilo wangin zu inna sa e mema zungol avei ta hiala joli chuan puyati hin adu lo hleya ti chuan a pasal roi po chu cyanide mangbukin a that vele ta ni roi boral hian arwang chu postmortem turin an pute methiu chuan anurna sa hleya Matthew hian thidan pa ngai ani thaya shet lo wangin midangin postmortem chu nyalma che anurna sat ema wangin an postmortem ta a roi chu cyanide wanga boral ani ti an mu chuak ta reng boka mase joli chu mifing phakar le do thei takani wangin apasal taksa a cyanide tan hmote chu apasal ril ru ha wanga in ti hlumangin a soifel ngal vekani joli chuan an pute mithiu chu a ho hleya ama wanga an man chwa che pa wang chuan remchang masabera methiu tuin tura chuan cyanide bok chu a pol veleya ti chuan methiu hian anunna champha vele ta ni joli chuan atwal thana chu aladu tok mai lova apasal roi tha nu hian apasal first cousin in khatan chen pui nge saju chu angai zong thlat maya mase saju hian nu pui fanau anei to wangin aning kar chu rem theidoni na shesilova ama a akong dal tu reng reng ada chat mak mak to wangin saju nu puile a fanu te po chu da chat an har sa holo saju fanu kumthi mi alfonsa chu a chang tho be tura cyanide phul kwalin jamata nan leya anumal chunga a chut hle hle lain chang thop chu ai tir ta ni alfonsai boral nu hian saju nu pui sili chu reklumin akong dal tu te chu ada chazauta a ti chuan kumsang hi somparuka saju nen chuan anin nei ta ni saju po hi rin hlel niin thu zo fiania ma se ain rol na le puya khoi ve ti ti chang thei tur fin fiana pakhat ma om lo wangin chwa zalen le ani joli chu en thlang tora chwa lai lok le photania joli rol hian mi pani manania joli cousin as Matthew le a champa praji te chu joli nena cyanide supply to anni ti sha chwania praji hi tlero zorna dora thokniin cyanide hi rangka chakle silver te ti fainana an man chinania arukin Matthew chu pein Matthew hian joli alo pe vele chong chinani October ninga kumsang hi sompakwa chuan joli chu achung ku member paruk tha thu bai or tiramanani ta a kumsang hi somni pakhat khan beldil nan thelo ta ma se no sakan ni kumsang hi somni pathuma chuan rong phor chwate postmortem result kim changchu pe fel thei chawaniya rong paruk zinga pali te a chuan cyanide nu ma hi monelawa mase forensic department te chuan rangte hi an hluito ema wangin muhara a omlo ti na ni lo an ti ni joli in pon le until mu chwa bel tam tak tlang zarlo te changin joli chu phat thei ro lovin poi khoi tu ni ti achang ta boka shimna pumpel thei don lawa apasal panina saju point kumsan hi somni pakhat khan chenna le kha alo petowa tuna hian joli le atho pui mi pani te chu jela tang mekin
an chunga shemna an pek hun tur ngakin an ni tin hun an share me kani tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen che ni